ko lotu ia mo hu fai ho al ko Kristo ka ko mau fa mui. Amen. Tapu mo e afia atua ko tamai alo mo lau mari e manon ha taulo tolotonga. Tapu mo ene afio king tu powon hawe o tonga. Tapu mo tahine kuini o feina tonga kuini na naspau tu ah. Tapu mo pinis kalauni pinis tu pouto alkalala. Tapu mo tahine princess kalauni princess sinai takala tu ah. Tapu mo princess salote mafile o pilole tuita. Tapu mo sea falearea lot fa fanoa ka mai ka memi pa. Tapu mo eki pale mia le ole o tonga. Ona pro sami kuita vai pul. Tapu pe mo ona pro ho ka meliko. Pa mai ho eki kapneti. Tapu mo sola mo vulangi. Mo ki mo tolko toa mo me o mai. I ata pe mo lea fama fola lea. E mo me ko ni ka ki to fa lolo. Ai tukuang e whainga maari e ko ia, ke e pare mea leo leo, sami u kuita vai pulu, ke ngai whakakoloa pe mo ngai whamatara, e o atu pe ka hiria ka whaiongong, tukua te whainga maari e maki motoro, ke ngai mea te motokangi ai. Malo. Malo abito, filo pe ku tau whawhetai ka topeki e o tō maf. Ne o mai tau tolo au si ai bong i fo bong lele ko ni pa ko kole pe ke fatapu ke afio ai hau o fonua tu po ono ka mai dai ne kuin na spau ve fo ke fare ha mo fo fatapat ke ho ek pe fatapat ke kakai fonua malo e tau lava ke pungpungin, wha tapatu ke motolo ko tau heni. I e aon, pa ku kai ki utoi whakaloloa, tau tuku atu lewa ia ke tau kamata e tau pōta anoa e pungpungini, ko kore pe ke ka hua kau meriku, ke pare mia maroro, wea mea ke lava ke ki mua pa whai mai mo ngai whiui, maro. Pare mea lere, ko tui ko ki mea tahi ke mahino pe me kamata, ai ako motoanyu ke visa ako mo visa polisi, kau visa ako na kabineti na ke holong pe na portfolio, ai ako lere ki he ahawa fa, pe to fa sio pe ko hai ka pare mea mane kabineti e hoko atuai. Kai hage ko me pare mea leo tu kan pe na wa ngai ve hui ke fa to kon ne to Malau pita mau whainga maari e ki pare mea malolo kataki o kuke kei mau peo la kanga ko e leo ki he defense my foreign affairs tu le vai ke pare mea leo o ko portfolio ko ya. Ako me fai teria pe pare mea leo. Ek pare mea leo malau pita mau whainga maari ko e ki whehu i pe i o la kanga ko pare mea leo. O ku ke mau nei ha mawhai ke whai ha whetongi ki he kabineti pukapuri anga lolotonga. Pe ku iai naha minister ke whakaukau ke whakotu upe liliu. Koe te mini. Koe ke aonga whetongi e fui a ta whaa koe. E toki whai u whatongi a koe ia. E pare mia fo e whiri i ahu wa whaa December. Pala mea kataki, ko e sea koen ki he Pacific Islands Forum, ko hale vai mea koko ki he lakanga ko ia. Io, ai koe pare mai, ko e koe ngā whoki, ko e pare mea o tōgana e sea i he Pacific Island Forum, ka koe whakawhisi lea vai, ai utolu whaa tānoa i mua Secretariat, pe whaha mea e tai nimpe ko tāri ki ha pare mea hoko, ke sio, he kurahi ngai whatongia ea o e sea koe ne forumu, tau tito ki he sino fo o kondo ko mai ke tu tonga ni Pacific Resilient Fund lau miliona ko ni o ku ha umboia pa wai ke fai mo finga pa ngai maas i he fata hai World Bank ko hinga pe ke finga i ko tau mua
ke mao half a million ni within he ta ko ni kai sio ke ta po ni ma biliona ye ta be ta ni ma ke ta hongo fulu ai ke ma pa ga ko ya o fai a ke ngai ngau ko Pasifiki ko nga ko feli wa ke ya ai wai fa ki me fa ta be ko pare mia hoko tene lava o mui kai ki ngā tai ko sio pe ko ha polisi ai foromu ko hinga pe ke ka pau kai ki ha pare mia mo wala mea pe kai ko fai ka mari ton pe ko motuani pe ai nei le mai ai pe ko hai hoko atuai he ko tau tu ta be ni ta fit ko a loi fai ka mari ko ni tau ta ke Pasifiki especially foromu ko le algo ni ko le tau foki mai o se ta fit ai ta ta wai pe ko hai ka tau fa mu ko to ta ko ya ke ni ha nga au nga ki ke le le kai nga ta pe le le ya to nga ka ko le le Pasifiki fa ka to Malo pito ik palemia lele o pe malela mali ik palemia malolo ko ki fehu yet penia ko lave pe ko sia ne ko minister ni na fa fisi pa me he kapneti ke fai pe bo ha ki fa batala ki he tafa aki ko ya pa bo hai o le o i nga he portfolio ko ya o joki fai nga o ki ai aun ke vakai nga portfolio ko ya ke a le o ai ki ne ke ho kwat pe fatungia Malo pito ko wi foko a honik fa ata mai pa me he ofisi o e fale alea ki fai ang ha foto kantiteti ki he Filipalemia a hoa fa ko yai nai ha whakaukau ai tafaaki koe ni ak mautolu ki hono foto watu ha tokotaha ki he lakanga koe ni pia koe nai ha toi whakaukau ki hono toi foto atu pe ai Palemia malolo ki toi kau he Fili koe ni Maro, I feel Maro dari bege toki ilo pe a hua fa. Yo, eki Palemia leo teke he kai te quantity au he Fili koe ni. Ako lau o kai ke loto ke kau au mea ke influence ha Fili ata. Ke tā dai na bende Fili. So I'm not gonna be a candidate. Ik Palemia leo teke hoko ka kantiteti ke he Fili koe Palemia. Ate Palemia malolo, maru te tu tawhaki be, kai tukuanga be ki tawa tai na mea koe. Ko me be mainu koe taimini, ka ko mo wheu i koe pe ko hai u kantiteti, ko le whamai mura toki iro pe mi, whare reha hua wha. Eki Palemia malolo ko ki wheu i peia, ke hane makatuunga te fito na e whawhise e fito ona me he lakanga Palemia ki mua i hono lau ko ia o e tohi foto o mo tali. Malo pide mau wheu ke hake pun ko kutari ka matana e mahino ku ai konga o Hawaii ki na mau whinga ki le rea pito na sai apito na ngā ue Hawaii minister na mahalo na hanga na whakatoko ua Hawaii ki o to atu e nau loto tātaina ke nau whiri a pau ko whakaukau e motuani ko uhinga ko au pako pēa au ia ke utu ata awa i o ka wange tātaina ke nau whiri whakatatau ki ho nau loto we nau sio ke he ngā ue ya okwhai. A pau te sio sai hanga aue, o e hanga he tu au kia koe Palemia o ne hanga ia whakawhihi e foi toton koe ke te whiri, he toko taha pehe o sai taha koe ki he mea. Pako pehe ke take myself out, me he discussion ni to au ia ke ua te utoi kau au, ya hange koe me nau ngau aki, wahu whakame whakatapu, ke utoi te hoka koe whi whakapona ia, ke nau mau e nau totonu mo nau tātaina ke nau whiri. Pe ko hai me usai ki tongani fo. Yo pe ko tawa tai na ko manatu ki ho me ko ya ne fi fa le alea. Na ge pe he ko fonu ai ne tawa tai na ka hange pe ku o ku ke fa popula.
Lama nei whakamala ala ko hipe ko lahi ka kai ai nau toke ai tu na tau whamu e tā taina pe whiri e taha ko toa pe e ko hinga ko ne konseni si pe ko ne si o ki hanga awe le rei pe ko hanga awe kai ki le rei ke whiri against it ko pau rewa ko kai ke ne ma o e tā taina ko o pau ko uhinga ko e ko au pa ko pe he awe ki ma lo roa wai ka o te hoko awia ko hamea te ne ha ta ofi nau tā taina ke nau whiri ko hinga pe ko motua ko ni e pale mia malolo na na uhinga na ke whakawhisi ki mu ape a lau kone ngā emotion o wata pe mo ek pale mia leo ke mo ke whehu i kia ka sai pe ke Malo pito ek pale mia leo ko whehu e te nia i he sio koe ni me ta whaake pule anga whaka mea whapa anga koe hifoki koe te uwhili pale mia koe nu whahoko e aho wa wha o whewhe rai e tu uka kou kia e gahi whabore whapa aga ki hodo fua o e fo i ngā aue koe ni kou tuipe ko o si itu ai e behe taibi koe di koe o whahoko e gahi whebe aki aga bahedi ai whale alea Ukai te a whakamore make he koe mea mahe ni pe koe ai pure ngā kulo tonga lerei Ukai te a pau tutun pe lao e ka pa koe taimi koe e whaia e tatari. Koe ngofu ai e ke te whaia ngai whakamore lahi ange me. Pa kose e peta u lao malu i tau tō. Ngā ue pacheti. Nai toko tahi e whalere nefi. Nai pe e nei e pure angi mua nei. Hikai, oku ai lao, oku ne tutuni. Ai whonga ngā ue pure anga. Oku ai ke ai noia. Malo pito, ko tuipe foki koe ade afi koe awha historia ia i heaga koe ia ai wakai atu ki he mea koe ne hoko ane afi. Koe ha aho o mou wafa fo i tuitui aki mou tolu pa mok nau tolu mi he tafa aki e taha. Oku lelei nai pe oku koe hiri koe ia ai mea koe ne hoko ane afi koe nai ha ngahi tau pehe pe nai take it personal pe nai faupe i he gai fauga wha politikare. Ko tu ia koe whonga wha politikare pe koe iaha wāi ai. Ko spea pa hange pe koe o ato e onga tamai. Ki hiki whai kawa tonga. Kuna ki tupa pe ate mea. Hei, mo e kau sea siki e pe mai e onga mea. O kuma sea staha ka kuma tui keke. Pa ku pe e anga koe. Ai ngau e wha politikare. No whakataha pe kau tui keke. Tui he toko ne pe ki ai. Koe koka fuki e koe he kulea ne a whi. O kou te wha malo ia ki taia he rawa. Neoko o ku te pehe o ku ave kai ke loto ki ai. Ai whainga nihina te whengau ea ki moia. Kako mea tā taina pe ia. Kako he lawa he hou e ki ia o pelula e nau ke he ka nau lava o tu whata, Koe ko apau lava he fui toko walu pe hiva ko ia, ko hamea koe ke lava e kau fofongo ai kakai, ko hamea koe ke mau lava tā noai. E koutu e koe whanki, oe hake koe mea koe pare mea reo, ka neo ko mau ses ke ka mau tui o tua ko toa pe. Ai nei tonke ke ne hanga hawha fui mea o ne whakataha i mai mau tolu, ke mau lava tā noa, ia o pau pika e ke hea. O mahino bito pea ko tau tolu ke. Ka ulahi whau nei fo i ke ko ia ke ne hanga split mau tolu. Ai ko whehu ia ko ton ko ke mo eke ke kau whafonga taha. Pe ka tai ben ke whahata no. Ton pea ke whahanga ue whakataha. Ton pe ke kau pe mo no pere mo mea. He ko konga pea o tongan. Pai ke he kai ke lava o isolate pe tuke hei. Ai ta whake taha. Mea ta whake taha. Ka ko mea pango. O ku kai ke lava ai ka whafonga ka kai o tala no e hanga himea unau ke hei he taini lava be konga ka kai ke lava whakato ko la vebe ai toluk nau whawhisi kai kataki o toi whamala ala me pe mu a ko haina toluk ko ia mo makato unga ko ia ai nau whahua ko ia nau tohi whawhisi Ko whakawhisi ko mea tawatai na beia. Ai toko taha ko ia e ne whakawhisi.
ka koe whawhisi ku awei o si awei whahoko. Wa koe tokotolu koe ia koe tui awhitu ko waia pēr mō whohe. O ku te malapeke o ata whehui ma ke hange pa mei he kai ka venga koe ne hoka ne awhi. Okay. Koe whehui e nia koe hifoki koe wheitu una palemia leo leo ku ke eiki minister he potunga au e koe nkoe whamalmalwa e pilisoni. Ne mamau pe whamatala ku o whahoko ai whewhamu one aki memorandum of understanding ai pilisoni a tonga ni pe amoe pilisoni koe ia a fisi ki hono whakaivia ai ta whaaki koe ni oe ako. Pene whahoko pea e whakatala noa ki hua tolitoli i he pongponge aho ni pea mahino mi ai o ku pehe o ku sii ai investe pure anga i he ta whaaki koe ni ki hono whakaivia whainga maalie upgrade ai skill pa moe training o e kausela. Ke whai me pe muaha ki whamatala ki he tawhaaki koe ni pek mo ona ieni pe o ku iai peha ngahi ngā aue ia ai ak mautolu he pure anga ki hono toe whakamalohia hono hiki hake ai tuunga tau kei ko ia o i kau ofisa sela ti whatatak pe eni ko i kau mau whai toko na tapu ko ia ku tauhi i he pilisoni hua toltori ko taimuk nau hua tu ai o nau te i he levolo maalungang nau tolu ia i he tuunga koe wae kau sela ka koe tuunga mateuteu o e kausela ki hono matatali ai ngahi tawhaake he kehe o nautolo tauhi ai o nei whai ho haa pa me ai he pongponge aho ni keuhi o nau fie mau hatokoni pa me he pure anga ki hono upgrade whaka training pe koe upgrade whaka capacity building ai kau ngā we ta whatatak pe eni hano fotu pe hanau apiako ma kehe koe uhi o ku aveat ki nautolo o rikulut whataha mo polisi pe ave ato rukut whataha mo sotia. Ei o koe ako o ia ku hoko be, taim kotoa be. Mon ku ave whae harea pau ko ia mo fis. Pau ku ave kia e toko nima. O staria e kabineti ki whae no teu. Ko ike na o mai. Pa i whalot whanua. O mau ave ia ai kau whanau tauhi pia moe kau ofisa o ako i nga tore whangi ilo keke ku paupeke na whanonga whakata na whaiwhai ka fu matautawan kau tamai koe kau tamai koe ku paupeke neonga si ai i whapanga kau whaipea no whenga e kai ke lawai o whakalato e ngai whi mau e taimin e mga tunga be paanga hoku mau ki whai a ke whatungia ko ia. Ka kulawa en ko e taun na e graduate ai ai kau ai tamai ki tauhi. Pehe ki kau officer. O paupe ke ako i pe neongo e sisi e i whapanga kau whai whenga. Hua e whakamu ia ke tu e kau ke mau ha panga whiunga. Kai lava o whahoko ngai whatungia ko ia i tongan pe. Maro. Whewhene ta whaaki koe kono whakalahi o e kau ngāwe. Kau sela koe ni koe tori lawe ipe o ku whaka au ke tōlahi ange ai kau hopo ate, kai toko si ange kau ngāwe. Pero lawe ipe ne o swai atu pe ko le ko hi ka whakalahi ai patseti ko ia hua tori ko hi ke toko ni ke no whakatōlahi o kau ngāwe ki hono lava o makupu se ngai whimau ke hono tauhi o kau hopo ate. Whai pe ngau ke ai whakongkonga pe. O e fuak whangata mai e kai lawai a fua. Paupe ke ai whakongkonga pe. Ko i ke malawa pe ne ompe u whaingata. Ka ku malawa pe. Ko ia e palemia leo ne o si whaipea e wakai ki ai ka koe
Balolo. Ka koe uhi foki koe wakai koe ki head beta wha ke taha ke tuku bai ho rau tali ke wha paladis pe ta wha koe ia. Koe ku wakai pia aku ia ek pale bia leo leo koe uhi ke toi pe de aho taha wha pia whai e whetong pule anga. Koe hanai ha ka veinga te fito o ku whahoko e he pule anga koe ni ke nau ke a usia ki mua i he whetong pule anga koe ni pe mo whahok whatongia pe mo tolu he palan ngā welolo tonga koe ni ai pule anga. E palan ngā ue o whātatau ki e lao. I kai ki wha ngā whatupa ke e ia. Moa mea ku i kai whātatau ki e lao. I e wā a taimi koe ni. Papere mui mui ki e tūtūne e lao. Ke hifo ki e pare mia malolo ko ho lawe mai ki ta whaake ni ngahi makatuunga. Koe ha tau te whok bepe ki ai ke whai bepe hau ki i mea nei anga whewhe ho wakai ki he ngahi makatuunga koe ni. Ko ngahi makatuunga malo hina ieni po ngahi makatuunga vai vai? O se aspe to hitari mo be vai vai a wito. Ke unga ke lawa ha mea ke ne uesi ai whakalele e pureanga. Koe tau aru ki he ngai mea peni tau pe mawhatu ki toki. Whe mau i whaha mea ke he tainimi he tene uesia ai lere ai whonua. E kwa koe aga mea mau seo mau tau ki eke mo tolu ke kau whawunga. O koe hoi fitu koe ni ia koe hoi tolu e na si eke viki mua. Hage koe mea koe ki he form 2, koe mea ki he form 5, koe mea ki he lulu tai. O si whai mea aki hea ni ki he paanga. O wai kupo e ni whakaata. Ka maha paanga ulo toka lere pacheti o ngofua. Ke ngau ere pureanga. O asipe moia i he tari koe na mau atu. Koe koe uhinga ni ko mau tolu pe he ni koe ki he ni tahota. Ka koe kouti hadoan pe mau tari. Koe mea nau tolu pe koe hae nau. E nau whakau kau. Ka koe mea e koe nai koutui nai o hake pea ni afi. Ke toi whai ngā sio ki he threshold pe koe makatuunga koe ke whai ai ha vouti. Mea ni te hiki mai pea foi mea nima pe whiha o koe ke tau pe he. O koe te tau sio tau tolu he kai ke whai ai ha wesi ai po ha riot pe ku fu mamafa e koloa pe koe umea pe he. O ne wesi ai mo uia ka kai tonga pe tau alu tau tō vouti. Ta ofika to e mea ia tonga ni ka tau alu ke vouti. E ko whaki mea pe he ia ko tūna mea ki pe he kau whawunga mo sea. Ke tau sio ke ai a mui. He pe to e whakalelei ai foi process ko ia ko uhinga pe ke mahino mafa tuki ke whai ha ngau ke. Ko tui pe e ai sio ke he kahau. Ko hake kon ko hake ko whawhisi ane ahi. Nai osi intent bea ke whawhisi. He naka ke tōk taipe i hake pe tōk whawhisi i wharearea o mona koe ki he sea. Nai osi awe tiriwa pe mo i kopi ki palasi. Ka na mau ko mea nau whia mau au ke lau ai tari, ke mahino koe ko uhinga i whawhisi au koe tari. He paun mama ai a bau, na sa pe tari, na si area i pe, whai pe mea aki ki ai whare area mo mea. Pa nau tō pe to hi ke uhinga ke tō whahoko ke speaker, ke he osi ai tari, ke whanonga mai kia kakai. Koe uhinga au koe ka uhinga ia e whawhisi, ka koe for other reason, na whai koe whawhisi. Ai a pa koe mau seo pe, hange pe koe na raise koe na fi na start the process ia koe mea pe koe mea nau tu ai pe ko o whahoko koe whawhisi smau pe ke awe sayang mahalo ke step ke motoania ka lawa o lelere ia tu hoko at koe ni ku mahu ingangi lelere o tau purega mo tau whonua i ha te whia mau whawhoi tui agin malo. Ko lawe i pe pale mea malolo lahi e mawhihu ia mga tuunga mo uhinga a ho o whawhisi. Ka kwhewhe nei anga hongo i ho o. I whatu e mohi whiu ia reini. Koe mea whako peu pāsi atu kia pale mea leo e nofo ho haa mau pe. Ka koe neu koe ki taimi koni wike ua. Ka koe wike ua ke te tau whaiva mo te upotu ngāwe, o whamau po te ngāwe mo nāu tōru, ke he hoko atu. O bonai o se pe, kai ke taha taimia ke sio ke ngai policy, ngai plan ngāwe mo ala mea pe, ka o mai he wike waia, ai whai ngā maari e ko ia, ke te aula ke te potu ngāwe, sio ke ngai ngāwe, o tonu ke whakahoko atu. Tōng me ea minister hoko, pe tene lau maari e kia, i ke hoko atu. Ka wai whai ngā maari e rewa he wike ua ko ni. Ke lawa whahanga au pe. E then, tue mua focus ang he ako,
mo polisi e ko ndo ku pasia de ko puluia ke pandemia leo tani Katak pe pandemia leo ko ki fehu pe enia o kumalava ke to iai ha no fainga mali he to fili hoko ke te hoko ko ha palemia ko hiko ene fa fisi pe mi la kanga palemia he ko lave pe ko e pulei anga ko no ka va mili ko la hinga hinga we ko lava pe a ko anga pe fihui ko tu ko la oyo ata pe pa ku me fa te le pe a wa ka mili e fili hoko tawa tai na pe malo ke ko la ko ki tama ko me cái cầu kỳ pin này bay đó hay phải đại cái này cái đầu tổ chức à tụi kia thì tao hắn nếu có hàng cái mẹ bảo là mẹ điều ở qua ta bây giờ cái tôi tụ với cảnh tết cái hàng cái bên đầu phải là đấy đều kỳ mà lo heo kỳ một cái phi qua tụi tay mình cái tụi qua cái đại cái cái mùa giang tụi bây phải cao hay tay này Malo, a ko tupe ma ko kakato ai ngai fehu I ke fe fa fonga penia ma tol ka fa ngongo I lo tonga vai tai mina ke hoko ai ke a pale mi ai fonua fa malo ngai finga aki hono ko to ape pe mo ngahi a tokoni na ela monua ka fa ngongo ngai finga mari pe heni mo tala monua tai pe ke hoko ato e fononga anga pe pe fo ki he pale mi leo malo opito Ai foge do de lava tau conference le ya oni pe ko tu pe ku tai mari kai fonua me ngai feu ina wa te ka fe ngo fam pe va pe tai ki mo pe hiriang ai fononga kon ke fri pare mi hoko e to ina spe ka kai fonua I fanga mari ta tau ki o atu e conference fa ngo fa malo tu pare mi leo ka ma pare mi malolo ko fere apare mia ke tau ngahi whakarea kai malo ngai ngau ka tau fas o tua mafi ko ngata ngai mau ngai ngau fa ko atu he o koni mau kore ho lau mari ke ne tataka ngi matolo tonga a koni pe pe ke pule anga koni ngoro tonga whakarea ma fonwan ka ma ka fai ngo mo ki nau tol ko to pe o kunau me mai ata pe moirea ka kai fonua ke ma wai pe merino tawange mau te wai pe ke fononga nga Christmasi ko time le re yo family ho ko ato ko lotu mo hu fai alko Kristoga como famoi amen.